Kayıtlı tavsiyeler. Cenab-ı Sultan Kaya'da molar var mı? Yeşil molar mı? Bu. Yeşil normal mi? Güzel şimdi. Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Анда эмесе 3-күнгө 1-сабакты баштайлы. Кечегенен улантабыз. Биринчи эле суроо. Bir бүтүн сандын квадраты 4 окшош цифра менен аяктайт экен. Кайсы цифра дейт? Эгерде 0,0 менен аякташы мүмкүн анткенде 100-дүн квадраты 4 менен аяктайт. 1 менен аякташы мүмкүнбү? Эгерде мод 4 калсак, 4кө бөлүнүшүлгени акыркы 2 цифрасын 4кө бөлүнсө, анда алса 4кө бөлүнөт. Ошондуктан буну 11-ди 4кө бөлсө калдыгы 3, эми бүтүн сандын квадраты 4кө бөлгөндө калдыгы 1 жана 0 болот. 3 бере албайт, ошондуктан бул болушу мүмкүн эмес. 2. Буну да 4кө бөлсөк калдыгы 2, бүтүн сандын квадраты 4кө бөлгөндө 0 жана 1 берет, бул да болбойт. Ошондой эле жол менен буну айта албайт экенбиз 4 менен караганда. Буну да айта албайбыз азырынча. Бул 55 4кө бөлсөк, бул дагы 3 калдык берип калат. Бул дагы болушу мүмкүн эмес. 66. Бул дагы болушу мүмкүн эмес 4 менен караганда. 77 4кө бөлсөк 76-нан болот да. Буну айта албайт экенбиз. 88 айта албайбыз. 99 3 берип калат. Бул дагы болбойт экен. Эми bir sandı 5'e bölgünde kaldıkları kандай болот эле? 0, 1 жана 4 болот. Бул 5'e бөлсөк 3 болуп жатат. Анда бул да болбойт. 4 болушу мүмкүн. 7 2 болуп калат. Бул да болушу мүмкүн эмес экен. 8'di 5'e bölsөк 3 болот. Бул да болушу мүмкүн эмес. Эми 4 менен аяктаган болушу мүмкүнбү? Бу мод кайсыга алсак оңоюраак болот десек. Бизде акыркы 4 орунду 4 цифрасын белгилүү, ошондуктан 4кө бөлүшүнүн акыркы 2 цифрасы, 8ге бөлүшүнүн акыркы 3 цифрасы, 16га бөлүш үчүн эне акыркы 4 цифрасы 16га бөлүнсө, ал сан 16га бөлүнөт. Ошондуктан ушуну 16га bölüp көргөндөгү калдыгын карап көрсөк, 16га бөлсөк. Так.
124 bulut. 8'den bölse ötkidet. 7'den bölüyoruz. 112. Dağın 4, dağın 7'den bölüyoruz. Şunda 112 kilit. Kaldı 12 kalarken. Emi. Bize neyi tekrar gerek? Bütün sandık kvadraты 16 bölümünde kaldıkları kanday болады. Egerde 1'di koysak 1 bilet, 2'ni koysak 4 bilet, 3'ni koysak 9 bilet, 4'ni koysak 0 bilet, 5'ni koysak 16'dan 9 bilet, 6'ni koysak 36, 4 bilet, 7'ni koysak 49, 1 bilet, 8'ni koysak 0, alacak uca şunun özü bolat. Şunduktan ending kvadratını 16 bölümünde kaldıkları 0, 1, 4, 9 bolat. A bizde egerde 4444 men ayaktasa anda 12 bölüşler. Şunduktan bu bir bütün sandık kvadratı boluşu mümkün emas ekan. Şunduktan bizde al emne bolup kaldı. Bir gana 0 men ayaktagan gana bolat ekan. Oşon men suun dalilendi. Ondan keyingi so'roq o'tsak. Ayağı o'xshash sifra bilan bitgan 0 dan boshqa deydi. 0 dan bitgan. 0 dan boshqa ayağı o'xshash sifra bilan bitgan. Bir sandık kvadratı tapqıla maksimaliy distansiyani deydi. Biz 4'tü bayağı qarab ko'rdik, 0 dan boshqa bo'lmaydi. O'shunduktan maksimaliy distansiya hozir biz uchun 3 bo'lishi mumkin. Alan içinden dahilinde 4 men ayakçı mümkün. Kalgandары mod 4 men mod 5 qarasalar bolbay qalarkan. Oşonduktan 4 men ayaktagan sanды табышыбыз керек. Эгер болболсо далилдешибиз керек. Болсо анда мен табышыбыз керек. 4 men ayaktagan bir sandık kvadratı, bir bütün sandık kvadratı. Kişine izlensek 1444 özü 38 kvadrat eken. Oşonun menen eng uzun bolgon emne 3 ele bolar. 4 bola albayt. 4'tü biz 128 sonu işlegende kördük. Eğer 4 bolsa anda bolboyt 0'dan başka sifra men ayaktaşı mümkün emas bolat. Oşonduktan Şulsan en uzun o'xshash siframen 0'dan boshqa o'xshash siframen bitgan bir sanning kvadrati. deydi. 7'nin 9999 darajasının akıtı 3 sırasını tapqılar deydi. 20 darajada sulov, qiyin ele sulov, biroq işleginge hareket qılaydı. Akıtı 3 sifrasını tapish uchun emne bunu akıtı A, B, C bolsa bilsan. Şu 3 sifrani tapishimiz kerak. Ha bu ne? A, B, C bo'lib qoladi. Emne 1000 ga bo'lganda 3 sifra chiqib qoladi. Qoldiriladi. Emi Jet'nin birinchi darajasi Jet'nin ikinci darajasi 49, Jet'nin üçüncü darajasi
343 7'nin 4. derecesi 1 4 2 2401. Uşul san mingden çoң jana meme. Uşunu koldansaq жақсы болады. Анткени билди табыш аябай эле кыйын. 2404 74-нче derecesi 2400. Ошондо 9999'du. Эмнеде жазылса болот? 4 көйтүлгөн 2 так 2 4 9 9 koşulgan 3 деп жазалсак болот экен. Ошондуктан 7'nin 9999'u бул барабар 7'nin 3'üncüsü көйтүлгөн 7'nin 4'üncüsü көйтүлгөн 2499. Башкача айтканда эмне 343 көйтүлгөн 2401'din 2499 derecesi. Эми 2401'di 2400 koşulgan 1 деп жазып алсак ана Ньютондун 2 9 көп болуп кетти. Ньютондун бином колдонсок эмне эле формула боюнча 2400'дүн 2900'ун так кошулган анан C 2090 анан 1 анан 2400'ün 2498 ошентип акырында эмне кайда эле C 99'dan 90 tak 98 көйтүлгөн 2400 кошулган акырында 1 болот. Бул жагы 2400'ün бул жагын карасак эмне эң аз эле квадраты болуп жатат. Ошондуктан 2 нолдун квадраты 4 ноль менен бүтөт. А 1000ге бөлгөндө калдыгы 0 болуп кетет. Бул жагын эсептөй койсок дагы эле болот. Бизге бул жагы эле керек. Ошондо ал жакта 343 анан 2499 көйтүлгөн 2400 кошулган 1. Эми бул барабар буну 1000ге бөлсөк буну да 1000ге бөлсөк 499 бөлүнгөн так мындай болот. Ошондо калдыгын таап алсак 499 башкача айтканда 500 кемтилген 1 деп алсак көбөйтсөк 400'дү сонун минус 400 башкача айтканда 601 болот экен. Bundan 343 500 kemtilen 1 көйтүлгөн 400 бул эмне 20.000 кемтилген 400 болот. Бул жактан 1000ге бөлсөк 0 берет. Бул жактан минус 400 башкача айтканда минус 399 башкача айтканда 601 болот. Буну көйт туруп 1000ге бөлгөндө калдыкта 143 калат.
Oşonduktan, oşon menen emne eken? Jetinin 9999 derecesi akırkı 3 sifrası 143 menen ayakta etken. Son menen dalildendi. Bular da oşo binom Newton'un binomunu kullansak çıkat eken. 3 2222'nin 5555. derecesi koşulan 5555'tin 2222. derecesi jetiga bölünüp ekenini dalillegiledi. 2222'ni jetiga bölsök kaldıkta tak 21 12 5 52 42 10 böyle etken 10'dun başkaça aytkanda 3 böyle etken 3'tün 5555'incisi koşulgan bu jerde emne bölsök 49'dan 65'ge 9'dan 25'ge 4'ten 4 böyle etken 4'tün 2002 oşol jetiga bölüşün dalil demişler. Üçtün birinci derecesi 3 belet jetiga bölgende 3'tün ekinci derecesi jetiga bölgende 2 belet 3'tün üçüncüsü 6 oşant ketip 3'tün altıncısı 1 belet o jetide oşan öyle 4'tün birincisi 4'tün ikincisi 2 4'tün üçüncüsü 1 belet. Hemi bunu 6'ga 5555'te 6'nın koyutun üstünü жаза alsak kaldık menen. Bul bolsa 2222'ni 3'tün koyutun üstünde жаза alsak. Oşonda 3'tün 6 koyutulgan. Bölsök 54 15 2 35 35'ge 5 böletken 6K koşulgan 5 dep жаза alsak bolat eken. Koşulgan bul jakta bolsa mine 4 3 t koşulgan 3'ke bölsek kaldığı 2 kelet. Bul jaktan emne 3'tün 5'incisi koşulgan 4'tün 2'ncisi bolat. Modda bilde bolat. Kaldığı bildeyle bolat. Oşonduktan 3'tün 5'incisi derecesi bul жерден taup koysak bolat. 6 menen 2'ni koyutkanga bolat. Başkaça aytkanda bul jaktan 12 bul jerde olsa 2 kelet. Bul 14 7'ye bölünөт. Oşonduktan so dalildendi. Eğer sorular bolsa bilseniz bolat. Tek düşünüksüz bolup жатса
Бұл жерде дағы базелде қалдықтар жөнінде Selages. İki tak sandığın kvadratının summası kvadrat boluşu mümkün mü deyip bütün sandığın kvadratı boluşu mümkün mü? Başkaça aytganda A menen B taksan bolsa taksan eken anda neni aytып жатат? A kvadrat koşulan B kvadrat barabar C kvadrat boluşu mümkün mü? Kaçan C'dağı bütün san. Boluşu mümkün mü? 1. A üçüncüsü de olsa B variantta olsa A, B, C degan taksan bolsa deydi. Alardın kvadrattan summası bir bütün sanın kvadratı boluşu mümkün mü? Bu da bütün san. Bunu көзгө бөлгөндө калдык менен карасак оңойлап болот. Эмнеге? Эгерде таксандарды төрткө бөлгөндө 1 менен 3 калдык берет. Ал эми ошолордун квадраттарыны төрткө бөлгөндө 1 эле калдык берет. Ошондуктан A квадрат, A таксан, B таксан, ошондуктан 1 кошулган 1. Эмне? Бул жактын общий төрткө бөлгөндө калдыкта 2 берип жатат. A, C 0 менен 1 гана бере алат. Ошондуктан мүмкүн болбойт. Ошону эле бул жака колдонсок, бул жерде так болгондук үчүн 1 берет калдыкта, бул да 1 берет, бул да 1 берет. Общийде калдыкта 3 берип жатат. D квадрат эмне? Ошону эле төрткө бөлгөндө 0 менен 1 берет. Ошондуктан 3 0га да барабар эмес, 3 1ге да барабар эмес. Ошондуктан болушу мүмкүн эмес. Калдыктар аябай көп. Баарын иштегенге өзүңүздөр өз алдынча иштесеңиздер болот. Бул жерден başka soru kararına hareket kuracağız. Gauss değil. Так. Бул дагы жеңил эле суроо. Ошону x kvadrat koşulgan y kvadrat 3'e bölünür eкен. Anda deyt x menen y dagı 3'e bölünөт deyt. X kvadrat koşulgan y kvadratты 3 bölöt. Özü bir sandın kvadratı 3'e bölgöndө kaldıkları 0 menen 1. Эми таблица сакла алсак, допустим, эмне? Бул жакта x тыгы болсун. Бул жак y болсун. Бул жерде 0 менен 1 берет, бул да 0 менен 1 берет. Эгерде x'in kvadratı 0 бөлгенде, бунуку да 0 бөлгенде суммасы 0 болот. Эгерде x kvadratı 0, бунуку 1 бөлгенде 1 болот, бул жерде 1, 2. X'in kvadratı кошулган y'дын квадраты качан? Экөөнүн суммасы 3'e bölünüp экен, экөө тең өз алдынча 0 бөлгенде. X'in kvadratı качан 0 берет? 3'e bölgөндө. Качан 3'e bölүнгөндө гана. Ошондуктан x 3'e bölүнөт десек болот, жана y дагы 3'e bölүнөт десек болот. Ошону менен
boşluğu çıktı. Delinendi. Aytganda. Keçilersizler. Tak. Beştin 3. derecesinin eninci derecesi koşulgan 7 12 al daim bölünөт дейт. En kanday bolbosun, en kaalagандай natija alsam bolsa da. Ну, tekşerip koyaylı. Emne? 5'tin 3'üncüsü bu da birincisi olsun. Bu ne? Koşulan 7 tane. 5'tin 3'üncüsü bu 125. Koşulan 7 132. 132 bul bala var. 12 koyduğun 11. Toda bölünöt eken. Emi. Üç. En. Bunu 12'ye bölgünde kaldığı 5 buluş gerek. Altayım. Bulayım ne? Beştin üçüncüsü en minus 1'i koşulan 3'tün en minus 1'i koşulan 3'tün en minus 1'i başkaça aytkanda 5'tin 3 en minus 1'i 5'tin 3'tün en minus 1'i koşulan 5'tin 3'tün en minus 1'i. Bunu indüksiya jolmen kılsak bolatken emne başında biz biliyoruz işte 5'tin 3. derecesi 12'ye bölgende kaldığı 5 bolat. Oşonduktan egerde indüksiyany bunun olduğa emne birinci en baraval 1 bolganda tuğra eken en baraval k bolganda dağı tuğra dep alsak anda k plus 1 üçün emne tekşerебez. 5'tin 3 k'sı 5 mod 12. Oşonu biliriz. İndüksiya jolmen emi keyingi joldu ulap ketiş üçün k plus 1 üçün tekşerip koysak jetişdi. 5'tin 3'ün k plus 1'i bul bala 5'tin 3'ün k'sı koytulgan 5'tin 3'ün k'sı koytulgan 5'tin 3'ün k'sı. Biz biliriz işte 5'tin 3'ün k'sı 12'ye bölgende 5 palet. Şonda bul жерден 5 palet, bul жерден dağın 5 palet, bul жерден dağın 5 palet, bul жерден 5'tin 3'üncüsü kaydıyla 5 mod 12. Oşonduktan en kalağında çoğun san bolsa dağı al 5'tin 3'tün eninci derecesi emne
12'ye bölgünde kaldıkta 5 böletken. Kaldıkta 5 bölse al sanğa 7'ni koysak 12 bolat. Oşondukta bulsa 5'tin 3'tün enincisi koşulgan 7 ar daim 12'ye bölünüp kalatken. Oşondukta oşontip bu sorunu dəlildedik. Düzeldi. Orada bak, daftar yok burada. Daftar? Ha, yok. Bizden baksın daftar değil. Daftar taşıp yiyorum. P koşulgan 10, P koşulgan 14 bari jönököy sandar. Anda P sanı tapkılara deyişti. Egelde ekini koysak sırasıyla bolbay var. Ankelimde bari cüpsan bulganduktan ekinin çoğunu cüpsanlar, biz bari kulamasanlar. Oşonduktan P sanı ekinin çoğun jönököy san boluş gerek. 3 bolsa 3, 13, 17. Bu bolatken 3 üçün bolatken P barabar 3 bolsa. Eğer P 3'ten çoğun bolsa anda P'ni 3'e bölgünde kaldırgan ne bolat? 0 bolboyt. Anke 0 bolsa anda 3'ten çoğun 3'e bölüngen san kuramasam bolat. Oşonduktan 1C2 bolat. Egerde P kaldıkta 1 belse anda emne bu jönököy bolat. Okey. P koşulgan 10 başkaça aytkan 10 başkaça aytkanda kaldıkta 2 bölet bolat. P koşulgan 14 kaldıkta emne bölüp kalırsak bu жерде 2 bölet, bu жерде 1 bölet bolat. Bu жерде 3'e bölsek 0 bölet. 3'ten çoğun 3'e bölüngen san kuramasam bolat. Oşonduktan P 3'e bölgende kaldıkta 1 albayt. Oşonda ele jol menen P kaldıkta 2 bölse anda P bolat P plus 10 kaldıkta 0 bölet bolat. Oşonduktan P'nan çoğun jana 3'e bölüngen san emne kuramasam bolup kalat. Oşonduktan P жалгыз гана 3 болот. Bu kalganlarda 154, 155, 156 oşonda ele bir sanğa bölgünde kaldıklar taksak ele çıkar. Dalillerle değil. Ekin enincisi minus 1, ekin enincisi plus 1.
en ekinen çoğun болгондо дейт. Эгерде ушулардын бирөөсү жөнөкөй сан болсо, анда экинчиси точно курама сан болот дейт. Эгерде en так сан болсо, анда эмне? 2'nin en'inchisi minus 1 anda 2'nin en'inchisi plus 1'nin birөөсү Bizde görüşme başladı o. tak сан болсо, Bizde başladı. Yok, öyle. Aynen düşünen de. Bizde hocam. Bizim Müslüman sağladı da. Ağzı dayanmış. эмне бул жерде бир курламасан ар дайым табылат деп жатат да, ошону далилдесек эле болгону. Анан n 2'nin чоң. Эгер n так сан болсо, анда эмне? 2'nin n'inchi даражасы эмне? 2 3'кө бөлгөндө калдыкта 2 бөлөт. Ошондуктан бул жерден бул сан 3'кө бөлүнгөн сан болот жана эмне? 3'төн чоң экенин билебиз, анткени n 2'nin чоң. Ошондуктан бул курама сан болду. Эгерде n жуп болуп калса, эгерде жуп сан болсо, анда 2'nin n'inchi даражасы 3'кө бөлгөндө калдыкта 1 бөлөт. Калдыкта 1 бөлсө, анда 2 n minus 1 3'кө бөлүнөт. Башкача айтканда 3k. Анан бул не? 3'төн чоң экенин билебиз, анткени n 2'nin чоң. Как минимум бул 2'nin 3 болбойт да. 3 болуш үчүн бул жерде 2 болуш керек эле. Бизде билебиз n 2'nin чоң. Ошондуктан каалагандай 2'nin чоң сан койсок, ушул сандардын ичинен ар дайым бир курама сан чыгат. Ошону менен жооп бүттү, доказательство бүттү. Так. Ушул суроого популярный суроолордун бири 2'nin n'чиси плюс 1 жөнөкөй сан. Анда дейт n 2'nin даражасы дейт. Эгерде 2'nin n'чи кошулган 1 жөнөкөй болсо, жөнөкөй сан болсо, анда n'ди 2'nin даражасы эмес болсо, башкача айтканда 2k көйтүлгөн какой-то t. T бул не? Так сан болуш керек. Анткени бардык экилерди чыгарып алдык десек, анда 2'nin 2k көйтүлгөн t кошулган 1 бул курама сан экенин далилдеп койсок жетиштүү болот. Буну кантип далилдейбиз? 2'nin 2k'сы так кошулган 1'дин t даражасы 1 болот. Буну жөнөкөйлөп алсак эмне? 2'nin 2k'сы кошулган 1, анан бул жакта эмне? 2'nin 2k'сы t минус 1. Ошентип минус плюс, бул жер минус болот, акырындап плюс 1 болот. Ошентип бул не? 2 сандын көйтүнчүсү болду. Ошондуктан бул курама сан болуп калат. Жөнөкөй болуш үчүн эмне? n ар дайым 2'nin даражасы болуш керек. Ошону менен
Bul sırada daliltendi. Oşanın menen birinci sabak ayağına çıktı. Sabakka çıkanınız üçün rahmat.